خوشکو برایان هێژا دەمەوە خۆش بە هێوی دیگەم ڕەوشەوە باش بە gelek caran min behsa sedemên yan jî bihaneyên ku li pişt pêvajoya teslîmbûyînê a xapo û baxçelî di Sekinê Çinê min behsa wan kir. Yek ji wan sedemên hanê ku hêzên navnetewî navendên xwedîbandor û bi biryar dixwazin rewşa rojhilata navîn biguherin, neqşeyekî nû deynin, rejîman têk bibin, rejîmên nû deynin, lewma hewldanên bi lez û bez ê dewleta Tirk çêbûn ku Kurd dê îrade bikin, Kurd bixesînin, Kurd bêmejî û bêçek bihêlin û dibin bandora Xapo de û dibin bandora PKK de bimînin. Hewldanên bi vî rengî bû û gavên baş dewleta Tirk avêt û destkeftên baş bi dest xist bi saya serê Xapo û rêxistina Xapo û kerên ku li dû Xapo dimeşin. Niha êdî eşkere bû ku İsraîl û Amerîka dixwazin rejîma Îranê têk bibin. Rejîma Îranê têk çû gelek sînaryo tên meydanê, ji van sînaryoyên hanê perşebûna Îranê, ji van sînaryoyê hanê Kurd di hundirê Îranê bibin xwedî herêmekî federe. Dema Kurd bibin xwedî herêmekî federe, xapoçî wê biçin aliyekî ji ber ku hêza Partî Demokratîk Kurdistan, hêza Komele, hêza tevgera siyasî ya Kurda Îranê ji a PKK û PJK xurttir e. Niha rejîma Îranê bi hemû aliyên xwe wê piştgirî bide PJK ji ber ku hêza herî nêzîkî rejîma Îranê hêza PKK'yê û hêza PJK'yê. Daxwazên herî nizm ku dikevin xizmeta berdewamkirina rejîma Îranê daxwazên Xapo û Xapoçî ne. Ji xwe Xapo dixwaze Kurd li Tirkiye entegre bibin, li Sûrî entegre bin, li Îranê entegre bin û heta li Iraqê jî entegre bin, tiştên netewî nexwaz. Têkiliya wan ne bi netewe re hebe, têkiliya wan bi welat re hebe, bi komarê re hebe. Daxuyaniyên Apoê do 27 Sebatê 2026 ev bûn. Eşkere dibêje ku gerek têkiliya Kurda bi dewletê re hebe ne bi netewê re hebe û kerên Xapoçî wî dikin serokên netewî. Yekî heya vê derecê li dijî netewebûyîna Kurda ye, li dijî nasnameya netewî ya Kurda, li dijî mafên netewîyê Kurda, li dijî hêzên netewî, serokên netewîyê Kurda û Xapoçî wî dikin serokê netewî. Xapo serokê netewî. Lewma yanî ez dibêjim serokê newewî, serokê tewtewî, serokê ewewî, serokê yanî çi bes teeleqeya wî bi netewê û netewebûnê çi ne. Yek dayîka wî Tirk e, Tirkmen e yan jî Tirk e û heq dixwase şerê Kurdayetiyê dike, destpêka wî a siyasî di nava MHP de bû, di nava tevgerên ciwanan yan komelên ciwana ê faşîst, ê nijadperest ê MHP de bû, piştre bû çevgir, piştre bû mît û heta niha di nava mîtê de yê çi eleqeya wî bi netewebûnê heye, çi eleqeya wî bi Kurdayetiyê heye. Yekî ku diya wî pîrka wî jêr digot bênamûs, birayê xwe yê biçûk bi kevira li birayê xwe yê biçûk xistiye, bi kevira li bavê xwe xistiye, di eşkere li ser me TV di 1995 dibêje min bavê xwe rezîl kir. Çi eleqeya wî
بنتەوە بوونێ هەیە یەکی کو دزییا باوێ خۆ بکە ژمالێ برەڤە بچ خۆ باوێژە حمبێزا مەهەپێ چ عەلەقەیا وی بنەتەوە بووینە هەیە یەکی کو بچە خیانەتە هەواڵێ خۆ بکە خیانەتە هەواڵێ خۆ عەربانلی ئیسمەت کو نیشانلیە کەسیرە یڵدەڕم بوو ئاپۆ دەچماڵا وان ئاپۆ دەچماڵا وان یعنی و تێکیلی بە کەسیرە چێ دەکە و کەسیرەت خبن باسکێ خۆ و ئەف عەربانلی ئیسمەت هەواڵێ ڕێخستنێ بوو هەواڵێ گروپێ بوو یەکی خیانەتی حەیاڤێ دەرەجێ پیس خاین نانکۆر چ عەلاقەیا وی بنەتەوە بووینێ هەیە وی دکن سەرۆکێ نەتەوی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئیرانê dixin wê mesele nesekinî yanî di wî hedê hanê de çareseriyekî wilo Kurd yan jî biçûk nema em ne Amerîka ne İsraîl bi rewşekî bi vî rengî wê nerazî bin kertên Tirka kertên dewleta Tirk di hundirê Îranê de kî ne û çi ne Ezerî ne û PJK ne û PKK ne zêdeyî wê tiştek din negenî ev kartê dewleta Tirk in lewma berî salekî zêdetir 2 sal 3 sal zêdetir binivîs û bi vîdyo û ê ku bixwazit dikare vegere kanala me wê bibîne me hişyarî dikir hişyariya tevgera siyasî ya gelê me Rojhilatê Kurdistanê hişyariya herekeya siyasî tevgera siyasî û civaka rewşenbîrî a Rojhilatê Kurdistanê ji pejekê dûr bikevin nexin nav xwe nexin nav xwe çêbû koalîsyonekî çêkirine hejek di nav wan de ye niha di demên pêş de wê derkeve xeta sêyemîn û em nabin hevalê Amerîka û em nabin hevalê Îranê hemû derew ha hemû derew hemû hevalê Îranê ne kontakta wan bi Îranê re xut nebûye niha hûn ê daxuyaniyê xapo bibînin sibe dest bebe dîsa daxuyaniya apo derkeve Amerîka û siyonîzm û emperyalîzm niha daxwaz û planên Amerîka li Rojavayê Kurdistanê PKK û xapo astan kir mixapin û ê ku bûn alav qesede û mesede û bahoz û mahoz û aldar û maldar û foza û moza û ilham û milham û ew navê wê çi ye ku cilê eskerî hatî ji mir Ewropa û reklam û propagandaya mafê jinê dike heyî porkurê hatî Ewropa ji bo mafê Kurda ji bo mafê Efrînê ji bo mafê Kobanê û dêrikê hatî ji bo mafê jinê xweziya ji mala Xwedê re civînekî berfireh jî bana salonekî biçûk di avahiya parlamentoya Ewropa de kirê kirine here jî dane ban çend heb parlamentêra kirine werin wekî civînekî ji xwe re guhdar bikin û hemû medya çêkerên xapoçî biniyat û miniyat û Amed Dicle û quzê kerê rêxa dehşê hatine sê çar kanalê wan her kanalekî wan 5-6 rojnama wan şandin û salonê dişekirine salon berê biçûk û teng e û ew porkura hanê ji mir dedikeve ji mir behsa mafê jinê dike û xeteriyê ser jinê û nizanim çi û wekî hêzekî azadîxwaz xwe nadin pêş wekî hêzekî rizgarîxwaz xwe nadin pêş wekî hêzekî famînîst mafê jina mafê nizanim teyr û tulûra mafê qûneka mafê kakşar oramar mafê sezayî temelî li Rojavayê Kurdistanê wê biparêzin mafê lêzbiyen û homoseksûel ew ê di Rojavayê Kurdistanê de û li Bakurê Kurdistanê diparêzin ev çi tevgerekî netewî ne û tevgera azadiyê heval te dît serokatî çi daxuyaniyekî xweş da rihê heval serokatî çi got heval serokatî dibêje Kurd û Tirk biran e Kurd bê Tirk nabin û Tirk bê Kurd nabin êrê heval ev çi ye Baxçelî jî berî xapo vê mesele hanê dibêje êrê heval ma tu serokatiyê fêm nake
önderlikleşme biter çiğnebiye, xapoleşme biter çiğnebiye. Eri heval çu alaqeya ve bu Kurdayetiye bu Kurdistanê. Na heval serokatî Kurdistanê dixwaze. Tu nizane. Ew ê ewil biratiya Kurd û Tirka çê bike piştî wê bêje kanî Kurdistana me. Kuro xolî ser, hevalê hêja, tevî aqirê hanê ji Qur'anî Tırlıku, daslıku, ev çi gotinin heval tu vê fêm nake. Kuro serokê te dibêje Komara Demokratîk nabêje Kurdistan. Na heval ev tekfîk e. Piştî Komara Demokratîk çê bike serokatî wê piştre dawa Kurdistanê bike. Ez serok nas dikim, ez serok fêm dikim. Tu serok fêm nake tu PKK'leşme biter çênebiye. Kerleşme biter çênebiye. Hevala viya dibêje nabêje ne tewa Kurd. Dibe ne tewa demokratîk dixwaze Kurd entegre bibin, bihelin tiştekî Kurdayetî nemîne. Heval piştî entegrebûyîna demokratîk û civaka demokratîk piştre wê zemîn amade be gelê Tirk wê iqna bin wê MHP iqna bibe, CHP iqna bibe ku tiştekî gelekî baş e wê çaxê wê serokatiyê behsa dawa Kurdistanê bike. Ev hemû amadekirin heval tu ji ku serokatiyê fehm dike? Te serokatiyê fehm nekiriye. Heval mejiyê te mejiyê mîte ye. Heval tu rexne li serokatiyê dike tu li dijî sûrecê ye. Kuro hey xolî ser, mejiyê serokê te, mejiyê Cemîl Bayîkê te, mejiyê Mustefa Qeresoyê te, Duran Qalqanê te û Bawez Erdalê te û Aldar Xelîlê te hemû ji kîsê mîte ye. Hemû ji kîsê mîte ye. û ji mîtê distînin û dixin serê te. Bê mene. Mejî dixin, evî mejiyê kera dixin serê te. Bi mene û bi bê mene. Ma çawa çêbû? Têjmir xapo bi zorê ji vir de ji wir de têvî bike serokê newewî têjmir bike bavê Kurdistanê û daxwaza wî Kurdistanê û azadiya Kurdistanê û serxwebûna Kurdistanê hey xolî ser, hey ser kir tê kengî ji van derewê han şiyar bibe. Dema zûlo dibêjim hinek kes ji mir de nivîsînin ka adresa xweşmer bişîne, ka nizanim çi, ana adresa xweşmer bişîne. Van serseriyê han van terorîstê hanê yani heqwasa mêrin ya li Ferensa li Almanya ne ciyê wan jî ez dikarim nas bikim yani. Heqwasa kuro hey xolî ser, hey serserî, hey newêrek qey keneke adresa min nas nake, qey Beşîr, Ebdselam Mustefa adresa min nas nake, qey xapoçiyên li Belçîka adresa min nas nake her tu wilo mêrê, tu wilo şêrê hewa her ji wan adresa min ji wan bixwaz. Qey ez hesabê te û hesabê apoyê te û hesabê keneke û tenekeya te dikim. Ka adresa xweşmer binivîsîn ez ê ana werim. Wilo zirta di dil xwe tu dibê qey mêranî di dinyayê de qutbî û di van xapoçiyên han di derketî. Deja wextê ku polîs diçin li deriyê wan dixin ewlo direelin ha. Ne ez bûm, na haşa ez tehdîda nakim, ez terorê nakim. Terora fîzîkî ne a menewî ne a madî. Terorê nake. û ji mir nameya dişîne û tehdîda dişîne. Kuro destektir bi tu serokê xwe. Ka te adresa xwe ji mir bişîn ez ê werim cib te ez ê. Adresa xwe bişîn ev kesê ku wilo gefal min dixwin û adresa min dixwazin ji bo Xwedê win adresa xwe bişînin jimara telefona xwe bişînin ez ê werim cem we. Kalan binerin kî zilam e, kî berx e, kî beran e. Ka win adresa xwe bişînin. Heval te serokatiyê fêm nekiriye, heval serok yani heta serokatiyê fehm bike gelek tişter lazim e, perwerde lazim e, kerwerde lazim e, gelek tiş lazim e. Heval. Ji bo tu kûr bibe û kor bibe di fikrê serokatiyê de. Di fikrê serokkertiyê de. Bi vî mintiqê hanê wilo xwe iqna dikin ku hemû dinya, hemû alem şaşin
او سروکی خو راست سروکی وی درست کردستان دخوازه مافی کرد دخوازه اف نقاش جوان نلازمه اف مره وان پیس بکه مره ولو بفي شوازه ولو رحتو وكردواري مره وان بنرخينه وقدر وان وقيمتي وان جوان را اشكره بك شور نقاش بوانا بكم يعني كي مجيبي هاتي بلو كرن مجيبي صولك مجيبي سرقينك مجيبي بشكلك تشاي يقنع بك يعني ancak tupute serokatiyawi bişki bifirengi ancak belki ikna bibe belê te başavanê hêja ez dixwazim vê bêjim yenî gelê me rohilatê Kurdistanê hişyar bin bi PKK û bi PJK tên xapandin ew çala ku Kurdê Sûrî tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî tê diwerbûn win hay jê hebin peyêde ji damezrînerên enekesê bûn civînên damezrînerên enekesê peyêde hazir bû Abdüselam Ahmed çi ye gelek kes şahidê van meselê hanê ne hazir bûn çi dixwest ew 50-50 dixwestin piştî peyêde bû deselatdar dibêjin enekese 50-50 ji me dixwaze deselatdariyê 50-50 bike nîvenîv bike ew dema ku enekese hat damezrandin dixwestin nîvê enekese apoçî bin û ev tevgera jinê yê saziya jinê û saziya ciwana û saziya zaroka û saziya malbatê şehîda û saziya temburvana û saziya zirnevana û saziya qehweçiya û a terzî û a berbera û tevdem û çi jî wê çaxê YPJ û YPG wan tin nebûn û nizanim hezar çîrok û çîrvanokê wan û saziyê wanî derew û virt û vala û hemû ew ha heft stranê hirçên li ser hermê ne hemû ew çîrok e dixwestin wilo enekese biqurtînin enekese got na îja çûn ji xwe rê encumena gelê Kurdistan Rojavayê Kurdistanê çêkirin Meclis Xerbî Kurdistan û Abdüselam Ahmed kirin serokê wê îja ez çîroka Abdüselam Ahmed ji we re bêjim û ew naz dike û her du zarokê xwe ji nava YPG revand û şand Ewropa û ew jî ji xwe li ser hesabê PKKyê dijî ez wî naz dikim ev hemû kesên ku wan dibînin yeko ez wan naz dikim di nava PKKyê de çi bûn sewiya wan çi bû PKK bi çi rengî nêzîkî wan dibû PKK bi çi rengî li wan din erî hûn kî dixwazin hûn Abdüselam Mustefayê vê derê Belçîka dixwazin hûn Aldaro dixwazin hûn kî İlham dixwazin hûn kî dixwazin Mazlûm Evdî dixwazin hemû defterê wan hemû çîrokê wan ez naz dikim binyato evê ku di emrê xwe de du fîşeka neteqandiye û tê ji derdora xwe re behsa berxwedaniya xwe û qehremaniya xwe ya li serê Çiyayê Kurdistanê de dibêje bêfedî bêheya îja yani ez hemû wan naz dikim eybikê wan û çîrokê wan hemû di bêrîka me de nezanim bê çi malin çi qumaşin evanê ku niha yani ez çi bêjim yani giregir ê xapoçiyên me yên Rojavayî ne lewma dibe tevgera siyasî a Kurdên Rojhilat hişyar bin bi PJK û MEJK û çîrok mîrokê wan nên xapandin wan siktir bikin wan bavêjin ji nav xwe wan nehewînin yan jî gihatin û nav civatên we wekî casûs di nav civatê we de ne vana casûsê rejîma Îranê ne vana casûsê mîtê ne
وانا جاسوس دولتا تركن كينا خوازو گوهرتن لإيران چه ببه دولتا ترك باخچلي داخوياني هي رجب طيب أردوغان داخوياني هي خاپو داخوياني هي وهينا داخوياني نو ويبيجه حوال ام بشتگريا رجيما إيراني بكن جبركو إيران جسالن حشتي دي بشتگريا تفقرا مكر اف سرسري آمد دجله جمر دقوت مجيد برسيت تشما بشتگريا قذافي ديك حوال قذافي بشتگريا حوال ما ذكر وفرهاد اوجلان دمكي دي لليبيا ارغتو ريخسنا بككي لناف دابو لليبيا ام صميمين ام كسي كو بشتگريا ما بك ام لدشي ويرا نابن پاراستنا قذافي ديكرن پاراستنا رژیم حافظ اسد ديكرن پاراستنا حتى صدام حسين شكر انا تبسكن اوي ولو خلكي اقناع بكن رژیم ایرانی حوال پشتگیریا مکر حوالی ما پاراست نخوشی مال ایرانی دهاتن تداوی کرن ارمیه بخیره رژیم ایرانی کدبن دسته ما همو تجارت نارکوتیک و تجارت اسرار و تشته نولو درمان هشبرن ایران جمر ریوه کربو حوال ام چوارا بن لهمبری و دیروکا تیکرین قرج ای کرمینال ای کومینال ای کرمینال به ایرانی ام رابن خیانت لی بکن ایخانت ام رابن ایخانت لی بکن حوال شنابه کردستان هات بر دری ها ما فين كردا هات يعني چه بيجم لروجاوای کردستان اسرائیلی گوتن امریکی گوتن ما خواستم تشتكي بكن حقيقة ناشت نها لروهلات كردستان جي امريكا ويان جي اسرائيل بخوازة تشتكي بك آستنگا مزن PKK'yi خنجرا مزن PKK'yi خيانتا مزن خاپو و PKK'yi ونه ببینن اگر رژیم تیک جی چو جدروای اراده یا PKK و خاپو و دیسا مداخله بکن و هول بدن کردن روهلات انتگره ببن به پار بمینن به شانس ببینن به انسیاتیف و به اراده و به ماف بمینن PKK رولاویا سرکه اوه لو ما بلزو بز خاپو و باخچلی و میته گیهاشتن و بریاری کزو چکه PKK دینن آلیه کی شترسا کو PKK ش بن کنترول درکوه چکن قصده و حسده دینن آلیه کی و عجله وان به رژیم جولانی ر انتگره بکن رژیم جولانی کیه؟ حوالی ترکایی دبن کنترول ابراهیم کالن دهی دبن کنترول میته وکی آپو دبن کنترول میته دهی خاپوجی کیف خوش بون بوه مثلا هانی ترس اوه اف سيناريو للروهلات كردستاني دوباره بب دروجن پیش ما ونی ببینن دا خویانین آپو چوا ایریشی امریکا دکه چوا ایریشی اسرائیل دکه چوا بانگ دکه لگل مین کرد ای روهلات كردستاني هرن انتگره ببن ويعول وان بك بآلي بهله بشر بشه هرن انتگره ببن دشته هری باش انتگره بوینا دموکراتیک چاره سریه دموکراتیک قزل قرطه دموکراتیک و کرافیه دموکراتیک آخاپو اوی ده دمین پیش ده اف بی دا خویانی آپو و اف بی و خولی سریه خاپوچیه جی و را بنجره خوشک بکن و پینه بکن و بخملين وبكن تشتكي بعاقل وتشتكي ولو تكوز ولجه تشتكي شهرستانيا ديمقراطيك شهرستانيا برجونديا جواكا نوجنا وهفالا سوسيتي زاني وفي منطقة خارومارو طلوملو وكلافاجي وبخلقي بدن قبول كرن وجا
تراب الرخنجي بك تفي بلانين قريج وقمار دجمني قلي كرد تد اشكره بك تد الشفره بك ترخنه بك خزمتا ميتي شغلي معاشي خو تشكي دستينه تشما تبيجي خابو كرو خابو حزار جاري خابو و وخربو ونزانم تشتكيدن شي تشمر هاتي عبادت شير دكيه هبل تخابو ابو فيم نكري سروكاتي فيم نكري يري تي فيم كري هبل نا والله هبل مش فيم نكري يري كري تشولي تي فيم نكري تشماش متخوازه از فيم بكم امي فيم كري مخابو باش فهم كري تي فيم نكري من خابو باش فهم كري لهنا ت في هاتي خاباندن تي فيم نكري اري هفل زحمت دجوار مرة سروکاتیه فهم بکه فکر سروکاتیه تجربه سروکاتیه برخودانا سروکاتیه کروهای خوری سر برخودانا چه سروکاتیه تا چکریه فیشه که کیلی چیه تقاندیه وکی جلال طالبانی نا وکی مسعود برزانی نا وکی ملا مصطفى نا وکی صادق شرف كندي نا وکی عبد الرحمن قاسم لو نا سروکاتیه تا چکریه هی خولی سر سروکاتیت 20 ساله الشامي ما دست داوید جنا وکی هارون الرشید زکیوی مشکا زکیوی متروکی دوری وی بو اونها سروکاتیت الجمال خالق خوی الجم درکای بر خدانا چه بر خدانا دیروکی چه و زعمري خود حبسه د قدان يكرو حبسه جاي خولی سر حبسات چه اش خول الفوتو يوي بنر الفقر يوي ولا الدلقي يوي ولا لزكي وي بنرن رو كريز قلب قريزة هاتي خابونا قرشك قريزة هاتي خابونا معدق قريزة بيرچه بينا دا خويانية خود فقرن حمو بلقاي دبي والله حيسر حتشعبي محيسرتي بوزي محيسرتي فشفشا بوزي وي نخوشينا هري قران خابو أبو وجا نظام وجحري كرنا ونظام وشكرنا حمو دروا حمو فر برخودانا سروکاتی کرو برخودانا چه فکری سروکاتی کرو فکری چه هوال فکری سروکاتی نایفهم کرن ولو به انسانی نایفهم کرن هنگی کور نایفهم کرن کرو هی خلی سر هی سر کر حشای حضوره و خلق معمل چجور دبیجن تحلیله كرو خلق دچن جو تحليل دكن جو دبيجن افيا نظام شي اف شي جو شروفه دكن وتحليل دكن اف تخطور وكسك ندكاري مجيه سروكيتا تحليل بك كرو اف جو سروكي مجيه سروكيتا ديه كنا فهم كرن خلق خديا فهم كر پیغمبر فهم كر كتابين بيروس فهم كرن وسروقاتيات فنا فهم كرن خلق نظام يعني اف علم حقاسة بيش كستية كود درفاي دنياي افي استرونوم افي نظام شو فهم كرن وسروقاتيات انا فهم كرن كرو خلق جو فهم كر وسروقاتيات فهم نكر اف سروقاتيات ميراتي قيش جو خرابتره نا فهم كرن افشيه ولوش خنا برسن هبل سروقاتي نا فهم كرن ولو بهيساني قالك زحمت قالك اشتر لازم حطات سروقاتي فهم كرو خولي سر مفسروقاتي تفهم كري بس تكري تشولي يحطانها تكرجي بمينه تكر نزانه كوفيا سروقاتيته خابويته يعني زلامكي ارزاني بيسكي كوتي نفر ايميتي خوزياش مانا خودير تشتكي ولو هيجار جيبانا كوتي نفركي ميتي بنارن افصالك زيدتر درباس بو كا دولتا ترك شكر دولتا ترك تشتكي قانوني رسمي فرمي برسفا خابودا نا
tiştek neha. Ev çîrok mîrokê qanûnên poşmaniyê û nizanim çi ev hemû teslîmbûyînekî wilo çareseriyekî wilo ji vê meselehanê re bibînin. Werin lêkolîna çê bikin, kuştin miştin distiyê te tune wê te serbest berdin. Lê kuştin hebe tiştek li ser te isbat bibe tê dîsa têkeve hebsê tê dîsa cezayê xwe bibîne. Ka çareseriya demokratîk entegrebûyîna demokratîk. Evî xapoyê hanê behsa biratiya Kurd û Tirka dike. Kur û biratiya çi? Biratiya çi hexwasa Kurd ji Tirka re xwe kirin herd, xwe kirin leşker, xwe kirin xulam û Tirk li Kurda qulipîn û mafê Kurda xwarin. Xapo hey xwelî ser sola Hesen Xeyrî bi hezar kesên wekî te. Sola Hesen Xeyrî ha. û hemû xayînên ku di nava Kurda de derketine kêm xayîn li xwe bi kur nehatine. Hemû lêborîna xwe ji Kurda xwestin, hemû tif xwe kirin ji Hesen Xeyrî wekî din. Lê tenê Xapo xwe bi aqil dibîne. Xayînê mezin, Xapoyê mezin. û xwe bi aqil dibîne, xwezana dibîne û êrişî gelê Kurd û tevgera siyasî ya gelê Kurd û serkirdeyên gelê Kurd dike. Xapo. Êrişî Şêx Saîd dike, êrişî Seyid Riza dike, serhildanên Kurdayên pîroz, dîroka Kurdayê pîroz, êrişî Malbata Barzanî dike, êrişî PDK dike. Tiştek namîne û di heqê dîroka Kurda de nabêje. Em tên dibêjin Xapo, agir dikeve qûna Xapo çi ye. Şima tu dibêjî Xapo. Ku hey serserî Xapoyê te dev davê ji şehîdekî gewre, serokekî gewre wekî Şêx Saîdê Kal bûyî Emrê mezin çû Emrê xwe da şehîd. Xapo heq dide xwe dev bavê ji Şêx Saîd. Xapo heq dide xwe mav dide xwe dev bavê ji Seyid Riza. Hey xwelî ser. Xapo heq dide xwe ku dev bavê ji Mele Mustefayê Barzanî ku Emrê xwe li çol û çiya û şikefta diqeda. Te heq nadim ez wî ez jêr bêjim Xapo ku Xapo hezar carî Xapo. Xapo û xurpo û wekî din. Ev çi ya ev çi millet e? Evana ev kerwerdeya ku vana tê derbas bûne ev çi ye? Ev tunela kerwerdebûyînê ne perwerde, kerwerde tê di derbas bûne ev çi ye? Ev kerleşmeya hanê çi ya ev yani îdî em ê Xapo deynin alîkî me Xapo fêm kir lê me Xapo çiya fêm nekir? Ev kertiya wan ev serhişkiya ku ew tê de ne nayê fêm kirin. Bi rastî ev nayê fêm kirin. Ev çi ye? Ev çi dixwin? Dewleta Tirk ev salek derbas bû tiştek nekir. Xapo ji mir daxuyaniya dertîne behsa birat Kurd bê Tirk nabe û Tirk bê Kurd nabe. Wek yani te dît seroka tiştekî xweş got. Ku çi gotiye? Kurd bê Tirk nabe û Tirk bê Kurd nabe. Çi yani? Ev ne gotinekî wilo filozofî ye. Wek dibêje dew bê mast nabe û mast bê dew nabe. Aynî mesela ka çi yani? Wek dibêje dew bê mast nabe û dew bê av nabe. Çeqil mast. Ka serokatiya te çi zana bûnê de? Kurd bê Tirk nabin û Tirk bê Kurd nabin. Ew Tirk pêl serê me dikin û dibên hûn tune ne. û gelê Kurd heta niha li ser piyayê û xweparast û nasnama xweparast ev ne qenciya Tirkayî ye. Xapo ev ne mineta Tirkayî ku em bi Kurdî diaxivin ku me xweparast. Ev çi derew merewê hanê yani û gerek yani Kurd yan jî mirov entegrebûyîna wî têkiliya wî bi welat re hebe ne bi netewê re hebe. Hema dixwaze koka Kurda a netewebûyînê bikuje.
ببر فلج بك فلج خاپو رولاوي أذى كدولة ترك شبرسف داوة تشتكتنا درو فياسقو وكي باكوريا قوتي حمو درو حمو فالا تسليم بوين أنت بوينة ديمقراطيك أصلي وي جوهري وي تسليم بوينة نتوى ديمقراطيك أصلي وي وجوهري وي تسليم بوينة تركلشمي كرلشمي خاپولشمي ايك دو خوازه دوی آخرا هانه ده آخرا کرلشمه و خاپو چیلشمه بمینه وی نوشی جان به وی قنج و خوش به هر کس تشتین لایق خود بینه وی تشتی هانده که هرم ببن خاپو چی خاپول و پیروز به لور استیم داوی آوی آغفتنه حتی آخفتنه کیدن بجاره کیدن در نوا خیر و خوشیه ده بمینه